Kublai pi barok di parlok kinong syun ru kumju. Te ngadon hakini kejaka kaba itenat bah. Tang ba barok-barok pat ngi kende ayu mentah. Ngisa astang kumba sau game. Mah artli ki semifinal kawai ka third place but kawai ka final jong ka World Cup. Te ngile kende dik-dik namar balai ka World Cup mentah kan long bet. Yaki top 4 teams mah. Kaban kong baar kabalai bat kabasau ki arung borok South Malaysia ka semifinal. Te ka semifinal ban kong kan lah ka France, Spain, kabaar kan long Argentina and England. Tah. Te kan ni amah kajing i jonga kadai ka world class El Clasico. Te borok-borok kibai pej football bah kamtam ka La Liga. Tip kata ka El Clasico. El Clasico kadai kajing yakun kaba itanat bah ka Real Madrid bat ka Barcelona. Te hang niru ka Spain ka don Lamine Yamal bade star player jong ka Barcelona, ka France ka don Mbappe star player jong ka Real Madrid. El Clasico. Ka England ka don Messi. Messi umle player Barcelona andre ka mensiam ka jong ka imha Barcelona. Bat ka England ka don Bellingham ubade player jong ka Real Madrid. Tekan kituru kinlong El Clasico. Ka Spain ber France El Clasico, Argentina ber England El Clasico. Te borok-borok pia syalai jong-jong player. Hakajing predik ka jongahi dengan ong bet sibit kan la ka Spain. Lasai kan la ka Argentina. Te ka final kan la ka Argentina but ka Spain. Wow. Te Lamine Yamal te bane kenduk pada Messi te lok semua bang sisa-sisa pi. Te Andre halaki jong-jong jeng predik mah. Te nomor banga ngai syak bah Spain bat Argentina te kadang predik bat bakin job bat gitu mah dengan saya pej pat. Te warnom ya bisni warnom ya pihun da job manu-manuru andre syah kemen bet ki barem te syah sengap no mah ki ba job te nang yakan hoy ki barem te sa syah sengap no. Pej yakini kejaka ka bangadon hang ni mentah hasua jong ka World Cup semifinal ka banengkong bangan wan yat kai pengat hang ni te dik-dik kaman sim jong ngaru sibit nganom yuk tiak bah ngan yuk pej ya kenika first semifinal tu Mbappe bat Yamal kile kenduk Arsen semifinal ula Yamal sementara kasin ke balai manu ban la sibit ngatingat ong la Yamal hakasin ke balai ru tah kublai sibun.